iyo aza kuza mutoyi wanje akansuzuguza bari kumwe so bebe yari kukubo muri adolescence yawe ijana irenga okay yakufatiye mugabo wo gusenga kana ngo utakacha treke yarateye umwana w'abana yuko adolescence takufatiye mu gusenga yagufatiye aroja no gusenga jiragira maisha nagira amaeglise menshi nkiri muri adolescence nagira ngo eglise nkacuke ku munsi ntarwaje nkaje ndivande eglise ntama ndimo nikadaje amaeglise tsenga gusa ariko n'abantu bamenga ivyo biryohe usigamye madizusa nkikice n'urukundo. Hola people ndabaramukije amahoro y'Imana mwiriwe na bwakeye bivanye n'amasaha muri kumurabira ko kino kiganiro kwizina nitwa NORASQUE ntaro gatandatu NORASQUE solution man I am man of God I'm new creation I'm son of God niko bimeze ariko kandi ndi kumwe ni baby yanje sheri mwenyura bebe mwenyura bebe cheke yo andirimbira kwenye ndenge n'umwenyura ikasiga atwenza niba cyaka kandi urakunda kwenye indirimbo z'abantu niba cyavuga gute gafunga kwera uriyo nyifato hari umuntu ayikuririmbi kuyizi gose ndabona ayikuririmbi atari Sali mumeze neza je meze neza cyane mubona ni Fanny LAVINE Mrs Kezimana yeah. I'm a solution woman I'm a blessed woman nkuko bisanzwe ni mama twapfa ndabaramutse cyane umusitari umushitsi bade we twabyaye muri solution couple murabona ko dufite umushitsi witeka hasi ya ubare nacu kandi imbere ya byose banza ubwire partage ntiwibagiye kugira partage ko uraza kuryoherwa cyane usanga warize cyangwa babandi bavudaje usanga watwenye cyane warize wibagiye kugira partage ndaba rero batugire partage ako kari tunabibatsa yuko solution couple abifuza kwamamaza ibikorwa byabo twari kubgabo twamamaza ku mafaranga make cyane n'imitinye naho tutagase twebwe tubwira for free kuko muri abantu bacu ibidandaza byawe akazi kawe kabure ukamamaza kandi solution couple ihari turabakiriye rero kuri channel yacu ariko tunatera ibyatsi b'abantu bose batesha ibiganiro byacu bakabya na Facebook jameni natwe turabise page zacu za Facebook kubera ko tutabishira mwebwe rero muba muri abasuma kandi umusuma ntajona ubwame bw'Imana nuko rero ni karibu umushyitsi witeka ariko tutaramwakira umushyitsi wacu witeka nagomba kwanza ndabashimire babandi ku commentaire yanyu ariko ibintu muko murangira muri iminsi ukubera baza umutima wawe ibintu by'amaprank uri kuragira wowe umbabaza Fanny LAVINE mwa ariko mwarambeshe brave ana ko yaratse kumubita kubera mwa banzo nabukubita biyuka dosubira kubigira je turashwa uretse kuri umukozi w'Imana man of God utufatso kaza ibintu byo kumvanga ngo kinakuvanze nibyo nibi mungwaze ngene kuvangana bibabaza birababaza n'ikintu cya mbere kuba mutera serumu beneje nakuvanze bro oya bijya bintu akwiye kubihagarika she sawa ariko ka kusubira none subire nani duce tunganya kimwe kindi wewe ngani umuhungu uri umuhunga jore ke nzokugirira imwe ntacu dore kungirira imwe nagura byo nabi ndagutera iyi ubwo batuze twagira abantu ku munsi tugira imwe ukuntu nabo abantu baje bayikunda iziga byo zishama nazishaka ko tugire nyinshi ku buryo 24 basi tugire 50 quand 100 pourquoi pas aho kumusezo dona muteritse niko bimeze ariko ndaramukije abantu banje hari abayitwa Nisi abayitwa Nana abayitwa Arasi abereva yiwa ariko kandi umushyitsi dufise n'umunsi mwene damaho abantu b'Igitega muramuzi yitwa Shadu niwivuge manura umuntu mugabo niwivuge izina
Shadrach. bakaba banzi ku izina Shadudu Bright. Wewe. Acapella. Acapella. Shadudu Bright acapella. Acapella. Urumuririmbyi man. Wapi? Nawe ufite acapella utaririmba. Wapi sindi. Ariko uzavuririmba. Nero ya. Nzokina amafilme tu. Shadudu kimwe mu bintu byatumye tumuzana Shadudu hagarara bakubone kwanza. Byatumye tumuzana muramubona Shadudu. Unamubona Shadudu? Boga. Mbere kaka ndiva yavuga ni bombo de la capitale. PG de la capitale. Bombo de la saison. Bombo de la saison. Unamubona Shadudu Bright acapella. Igitwa twamuzanye Shadudu n'umwe mu bakunzi ba Solution Cup ariko kandi n'umwe mu banyempano. Ndabibutse igituma Solution Cup yaraje kugira ngo dushe gutorera amasolution imiryango amafamiye mu kibano nico tuzakuganira ko cyane na Shadudu ariko mubonye ko Shadudu uko areha ntabwo ari umwana atleta arashaka kuba afite imyaka hagati ya 18 kuduga gushika 23 nurashika 23 ariko ni hepfo ya Mugarenza 18. wenda 18 kuduga urumva nabura umwana kamera. Umuntu akuze ikirenze ico wiga Niga university. University. Oya yako. Oh yeah. Campus Ngagara. Ije. Murabyumva? Niga Faga. Gose administration des affaires. Faga. Bizo kwiga. Note. Nonzo cyo mwingumyi cyane. Bizo kwiga. Kiwe ko turi kumwe na Faga niwe turi kumwe today. Faga, sorry. Turi kumwe na Faga. Turi kumwe na Faga. Oh yeah, turi kumwe na Shadudu kimwe byatumye tumuzana mwabonye tayi yiwe ntabwo ari umwana n'umuntu w'umugabo akuze urumva yuko yiga kaminuza kame kimwe byatumye tumuzana n'ukuntu areha kumbure yagize ibibazo byinshi ariko antreta wapfutse gutyo wamugaye ukuze cyangwa se ubumuga ni kuba nyuma mureha hari umuntu urabona avuka ngana ahubwo yarakuze rero yarakuze umuntu hari byagoranye abiwanyu bandi barakuzwa nibareba urati uko ajya imana iratse imana yaciye abantu kubera yuko iyo aza kuza mutoyi wanje akansuzugura wayi kumwiza so bebe yari kukubona kumbe ni umuhererezi wow imana ni nziza cyane none wo baba nziza zoye mutoyi wawe gusoma byagenze gute no kugira ngo ishuri kuri abo urabizi babiteka kwibuka byagenze gute nkiri muto niyo yavanze nari muto ndagwara cyane baranjana kwa muganga barantera inshinge nyinshi cyane inzo zabitumye undi mama yarambwira we wari umwana w'ikurira cyane mpamvu abantu baronka ngira ubuzi kuri magendo vraiment yabyo ntibahagarare ubuzi bwarabuze apana kutumukiramo n'abantu batamenye hari akantu murambona ngo abantu baha akazi baba bafite experience y'imyaka kanaka ntabwo ati none iyo experience uba wayironkeye kandi ubwiza ariko urumva ko rimwe na rimwe biba bikenewe wumva ufite umwana wawe ukabona umuganga aje ateragura ibishinge cyangwa umuganga n'izo nshinge gusa umuganga we yarabizi hariho n'abaganga kera batera inshinge abantu bakaca bamugara bakaca bagira ubumuga bw'amaguru cyangwa ugasanga bamutera utariwo barigeze kunjana muri senari kumvuza wari warwaye ukuguru kubera izo nshinge
ugasanga bagutera urushinge mbere utariko ukaca ugira ubumuga kandi wari umeze neza umwana Shadraka yari afite igikuriro Shadraka sana birababaje ariko urumva iby'Imana yahisemo tugasoma natuka ugerageje kudushimira intahe kuba umaze kurera gutyo abo mukorana mu gihe tutari Luego hay que oír un recuerdo por ahora, no te acabo de nari kinishima none utitse ubumuga byarahetse yamusinzi Imana ikoze bitanga umwana Shadraka yari afite igikuriro Shadraka sana birababaje ariko urumva iby'Imana yahisemo tugasoma natuka ugerageje kudushimira intahe kuba umaze kurera gutyo abo mukorana mu gihe tutari luego hay que oír un recuerdo por ahora, no te acabo de nari kinishima none utitse ubumuga byarahetse yamusinzi Imana ikoze bitanga ariko Shadu wavuze kuvuka uretse nandi n'igitego ari amagara jibo igitego gatazese nase wewe ni maja hey inyama ari hapo ari inyama ariko hajya hari muri byinshi cy'abasaba umukobwa yigo ari umukobwa yararirimba neza ko ndamukija hari hose yitwa gute yararapa yarakaze n'umugenzi wawe arakaze Shadu Bright akapera Shadu Black uratanga amashuri yawe dufate ukiri nko muri sizeri twari wari haguti tudite ko ngaho warakuze wari mu gufi gatoyiga wagera ko ngaho nko kwirate warasima gatoyi kwirate pirate zibiri basi aha basi sizeri bari mutoye mu buryo biriro makabu mwese bwati umuntu yabayiga nk'uwambere basi yarabatanga batagose abo kabuci ubwenge gusumba bari harimo abandi bagusangiye n'abandi ako kabuci ubwenge gusumba byagasongo biriya yari yabusanganye nari bareba mu mutwe ari zero iyo bagwamagaye igikuri muri wowe yumva gute baratinya kwikura mu ishuri nta munsi umwe bigeze bakusuzugura ko umureke urungana gutyo cyangwa bakakwiga kuri abandi bana bakuganiriza bibaho umuntu usanga asuzugura kubera uko aremwe kubera ko uburyo afite ari umukene cyangwa kubera ukuntu nyine abayeho ariko si byiza gusuzugurana abantu b'Imana kuko nta kintu na kimwe Imana ikorera ubusa akantu kare wanditse kuri stati ngo ikijuju ngo ni wa muntu avuga nabo atazi ejo ahazorara nuko avuze abantu b'Imana twubahana wubahe mugenzi wawe uko nawe ushaka kubaha nibone ngo ameze uku cyangwa ngo agutike hamwe nawe ubikukere kumusuzugura kuko ejo ntuzi uko ari wewe uzobwira
ariwe azoguha ubufasha ya Okay, Shadu bemeze gute muri adolescence yawe? Igera irenga rero. Urabona atagira urabona ubukomeye. Okay, yagufatiye mugabo wo gusenga. Kana ngo utakashatira yarateye umwana w'abana. Yuko adolescence itakufatiye mu gusenga yagufatiye. Umuntu adolescence yafatiye mu gusenga. Arojabo n'umusenga. Nagenda nagira amaeglise menshi nkiri muri adolescence. Nagenda nko muri eglise nka 10 ku munsi, nkarwanje nka jeudi vendredi. Eglise ntaba ndimo. Nika ndaronda amaeglise nsenga mu gusa ariko nabarumva menga nivyo binyoheye ariko. Twana bangiye korodera system. Wewe. Niwe byayibetse gute? Ibibazo. Cyane rukuma warunegeje mu rusenge Rusenge zahaba hari abana b'Imana. Niko ko wajya kurera abana b'Imana kugira ubacumuye. Wowe niwe wabugiye gusenga. Bagiye gusenga ariko nkahiryohererwa amashuri Imana yazanye neza. Wewe byayibetse gute dushingira intare ya adolescence yawe? Waragize copinage bimeze gute? Kana cyasa uragira ko yanturagera kugira ibintu. Uri single? Uri single? Abe single. Byayibetse gute adolescence yawe? Adolescence. Warigeze gukundana n'umukobwa dufate basi? Yego. Abo? Nawe ugomba tubere. None kubera iki? Niwe wamureheje cyangwa niwe yakureheje? Ndi muri None niwe yondesha. None avugiye ngo yareka. Sana n'ibyo bintu. Warashotse ku mistari? Niwe Jena yizibwe. Oya wewe kwashigira ko baturabaga kuri solution cup. Waragiye ngende uravuga ati jewe ngende urumva. Nakubonye umukobwa ndamushima. Amatara yawe. Muca murakundana. Ugende bwenda itakufata. Arabwira ati rindira nzo kuri nyinshi ureka gukina. Amara mwishuza. Uramusaba akanyishu. Uramusaba inyinshi. None ni mu biti nawe. Oya hariho n'abaca bemerera aho nyene. N'abandi bavuga ati rindira. Cyane n'abandi bakubikora. Warindiriye inyishu. Kwanza urukundo n'atari. Sanga warumiyemo. Nijayinze ko ibintu birebire mwarabaye abagenzi hamwita kamakoda. Ya mwari mureha? Oya yarandutse. Rero atubwira rero nk'umuntu bari hagereje genda ngambiyo. Ko bari nkaba. Yari muremure. Yarare muremure frame. Yarandutse. Oya. Oya, uri muremure. Bigasanga. Nabo gasanga. Samatai. Okay, Shadu warigeze umunsi umwe gusohokana umuntu mukundana bavuga ati jewe narosi. None bakundana beka kumusohokana. Narosi 10,000 narose friend reka gusimba numwe moye. Wafata ifana afata yiri bavuga stage. Ifana Yakobo. Uramushikanye mu kabati. Uhamagaye umusereva ati we upima koroka. Agasanga ni wewe ntiyavuze umwana none baramutumye ari mwana atanzi ni wewe bimeze gute nta gasuzuguro yakoreye ku muntu ariko arabaze bari déjà byawe cyangwa cyamugutwara Tegerezwa. urabyibutse yo cyangwa ko ya bamuseve waramubamaje yo nakibaza Shadudu Jemwe no kwati bikishi Jemwe kukwata na bitwa Ntangora bikubaza ishure urashitse muri kaminuza kwanza turashika muri kaminuza uri kugiheza umunsi wa diplome wari umwe kubona umuntu menga n'umwana bibaza ko bari muri turaze primaire akaboroze diplome N'abantu benshi byarabatangaje. Ubu ari hanze kora bati umuntu arose diplome ni
kandi abantu benshi ngo barashaka kuza kumwifotoreza kuri TikTok nawe yarabimbwiye abantu benshi bagomba bashaka bifotozanye nawe kuri diplome mbega bari kubaza ngo mwifotozanye shati wumva umenga birakuderanjije ko baba bashatse nyine gusakuza Yuko umenga birakuderangije yuko umenga baba bashaka gusakuza cyangwa ko wowe umenga urabaye jene bariko baza kukwifotoza ko wiyumva gute wowe muri wewe basubira ujya mu munsi unezerewe wumva umeze neza gusa kimwe ufite panike umva bakwifotoreza ko ntacyo byakubwira waba umuryohera icyo ni ikimenyetso ikimenyetso cyo kuri umwana w'Imana kuko hari nk'uwundi bagiye kumufotoza ko yocavuga ati ati aba bantu bashaka iki n'iki n'iki ariko wumva wowe wariyakiriye ukuri urabishima Imana watangiye kwiyakira byari bigenze wawe ukibagiwe ntabwo byari bigenze bwari nawe utitahura uvuga ati Imana basi kubera abantu natwe usanga badusuzugura cyane nta munsi birashika nk'abana batoyi kuba buri nko muri maternelle mu wa mbere mu wa kabiri bavuga ati uyu n'umwana mugenzi wacu bagashaka kuzana k'amablage bifata kuzana kubera kwanza tutabatunganye kwanza arabanza umwana umugabo biragusitaza birumvikana ariko kandi murabyumva turi kumwe na Shadu nitwa NORASQUE Shadu bebereka kugira mu izina Shadu bright acapella Shadu bright acapella murabyumva Shadu bright niyo turi kumwe ariko kandi FANNY LAVINE ma femme ariko mfite umugore mwita pe twenga babone bebe cheke sasa uzoba mwambaye gutyo stile sinabyo ko ndayikunda sheka no kumarambo bitengere ko no ni mama Afrika no ariko ndateka no ariko ndakoropa nkaba nambaye igitenge leo no kujya mu ndambaye igitenge kujya ahubwo tuzo kwa nambaye igitenge ariko murabyumva turi kumwe na Shadu Shadu kimwe gituma twamuzanye nuko ari umwana umwe afite impano nyinshi ariko kandi muri abantu benshi bacako batubazana abantu basanzwe ariko bateka ibintu binini nidushe kureka impano nk'iyigwe kumbure mugiye kumubona amafilme yacu menshi ariko kandi mugiye kubona ibikorwa byinshi tuzamushyigikiramwo ariko kandi Shadu n'ubuhe munsi utazokubwira wibagira umunsi utagushikiye kubera ko ukureha urumva uricujije tibasi y'Imana ifashe simbe ndihagurukije ikintu cyari gukunda Ikamu wari mu giti kinone yarababaye none yarababaye gusa niya sijata akwabaye yagukubise inkoshi mu cyo gituma mubonye ibi afro urabona imishatsi ya Shadu ngebe wacukubisa kubishete kuko abagize inkoshi cyandi cyo kukugeuza imbere ukarondera ubuko bisukabura bije barabigira ke arabigira yaramaza sana yeah kubera
urazi ukuntu yaciye avuga ngo muzira mukinatisha ngo bandanye ngo kubera ngo yaragukinatisha kubera yankubise basi urana inkosha umwumvisha mbona arihoza kugira arabe ko asubira yaciye amubwira ati koma akomeye birumvikana hamwe umunsi umwe ubwirwa ibakugabura no kubwirwa iki kintu musaba ya umuntu afite byinshi yoganirira umubyeyi nk'uko umubyeyi wacu umubyeyi w'igihugu urumva Shadudu afite byinshi yomuganirira adashobora kuvugira hano kumbura abo bafite ukuntu Shadudu yoshobora kumushikira umubyeyi wacu bamufasha kuko urabona ni umwana akuze akeneye kuba biraba okay ni umugabo w'umwana n'umwana w'umugabo kazi n'umugabo n'umusore agaragara nk'umwana oya ni umwana kuko arafise abavyeyi none uri umwana imbere y'umuvyeyi wawe none twe turavyeyi biwe uyu ni umusore ariko kubera ko Imana yabishimye aguma agaragara nk'umwana sawa ni umusore ariko akeneye kumvirizwa kumbure n'abantu bafise ico bomumarira mu buzima kuko abantu mwe n'abakenshi barakunda kwikungana ibintu ntibabe open cyane ngo bavuge ibyifuzo cyangwa kumugaragara kuko baba bikeka ko abantu benshi babasuduka ariko cyane yasivye abantu bose nibo baba babasudugura nabo babasuduka bari byo mwikeye ariko si bose si abantu bose wenyine bitakuba ko ari abo bibako hari abo bibako n'ibyo niko ndumvira nk'ubushaka akora muri biro kanaka Voilà. Ugasanga nk'ubaraje n'amashuri urumva ko nk'ubari muri kaminuza ugasanga araje amashuri ako ugasanga ni mama akazi kwera kandi uramaze gutanta byo gusaba akazi cyangwa ukarondera ikintu ukora ukadadaza nk'ubati uramaze kuja mu isoko kwigurira nk'impuzu ibiki abaje badandaza bakufata gute usanga bafata nk'umwana nyine ugasanga babwe bagura impuzu bakanga oya barayimpa ariko usanga nyine atangura aratanga ukayibona nyine ko ariko aratanga umwana arasoma Shadudu arakeneye urukundo rwanyu Shadudu arakeneye abantu bumwereka urukundo ruzima apana kubona umenga ni igicibwa kubona umenga ni igitangaza kuko nawe ni kimwe mu biremwa by'Imana kandi bimeze neza cyane umuntu afite ubwenge afite itanga mugiye gutangara cyane mu bikorwa byacu muzomubona ariko kandi sinje mubone commentaire iri negative kuri uwo muntu nzoca ndamubloka birakunda ko tubloka umuntu kuri YouTube uwo muntu azaba atari umuntu w'Imana ahubwo arakeneye urukundo rwanyu cyane kuko urumva uko yibaza ati abantu benshi baramusuzugura abantu benshi ntibamutaha urukundo ameze kandi nawe atari uwe yirembe cyane tuzoshika gushaka brother none baba Nigeria anda murasana bitwa gute bari abahungu ndabona babarasa ko musa mbe bari bitwa gute ndaba akinakwa nembe bagiriye baravukana ngamwe oya baratoranye ni kugushaka ni kugushaka yo kumva igitega canke mu rumonge atari we ni muhungu musa bo babazi aja bwa timungu tukora igihugu ya ni nkuko yoro nk'umukobwa ubaze nkuko yoro nk'umukobwa bare bagaca bakunda bakagira mariage bari ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ya mariage be no kureha ibyo ruhuri kubera ko urukundo be n'uburebure cyangwa ubugufi n'uburebure no shatraka kunda barebare bitaye nkaho ndi arafite nizo mungu zera abagore barakara mungu uri mugufi yo gusumba guteriko ariko bagora kuvuga abagore abantu bagufiya cyangwa abantu bikanga ubugufi ngo baba bakaze gose kubera ko bibaza turabasutse awewe uramaze kubito umukobwa
umunsi wa nyuma rero wakubise umuntu harya ariko waramushishuye birafatika yari yagize ko umuntu wishaka akubonye avuga ati je ngoma ndakwereka ko ntari bwabwana ubu mushiza nuba akubonye avuga ati nabonye intare shaka imyaka itandatu shadu yariko akubita umuntu numva ku myaka itandatu heza shadu vyari vyiteka cane kuba twatiramanye nawe ariko ariko nshaka kubaza Fanny LAVINE uramuka igitega barabanye adandaza umutobe oya yadandaza ivyo sinzi navyo nari Shadudu yari umwana mwiza twarabanye yaraja kuntorera umwana kw'ishuri akiri muto Joshua nawe nyine Shadu ari mutoya mutoya Shadu atani ya Shadudu Shadu wabaye uvuye gutora umwana nkavuga ati abana bo barabagoba nisi naye wajije ndavuga ati wapi navyo nibuka ba wewe yaragutoye Shadu arakuzi ukira kabebe yacabyibushe kijaza ariko uvuye gutora nk'abantu bakwa kubakwaka ati wewe mwana abo bantu bajaye bo abandi bagusa abasaba bana bo ntibagusudire gusa bari bato gose reka narabasura yarabasura bari bateye gose Fanny LAVINE mwabanye atarakina filme yarakunda ariko mukuzira yarakunda kuraba amafilme cyane na naragenda tukaziraba na ukabona ariko arafana arira aryoherwa yabaye ikintu gijaye umaze kumva yamaze rero kubicamamare Fanny LAVINE ubwo mumubona Fanny LAVINE wavyumvise gute muri wewe nararyohewe cyane warabonye ko Imana atayitokura umuntu navuze ati naje kwezi indoto zanje Imana iguye gushika ku ndoto zawe Shadu none Shadudu ni iki wobwira abantu muri rusangi cyangwa uha impanuro abavyeyi bashobora kuba bafise umwana afise ubumuga kanaka cyangwa ameze ukuntu bitandukanye n'abantu bari normal ugaha impanuro n'abandi bantu bakorana nabo cyangwa bagendana nabo cyangwa abanyeshuri nyine ku muntu agaragara nk'utari normal impanuro utanga kubera sibo biremye Imana yabaremye ntiyabikoreye gusa Okay, so thank you. Mwakoze kumana natwe yitwa Shadu, nitwa NORASQUE, yitwa solution yitande yitwa Shadu, yitwa NORASQUE, yitwa Sheri. Let's go eat. eko nuko Okay. So thank you.